sljedeći put ja se nadam da ćete se naoružati kako treba, pa... To nije baš uobičajeno tako da mi izgubimo 3-0 i to pogotovo kad se neki igrao prvi put, ali znaš ja tebe gotivim i to pa smo te pustili. A pustili ste me, aha. Ljudi, pustili su nas. Igramo sutra. Može. Pa ćemo se obračunati. Ajde, ljudi, pošto su nas pustili, sutra mi njih nećemo pustiti. Inače, kako ste? Jeste dobro? Odlično sam, gospodine, kako ste vi? Odlično, super. Dobro mi izgledate, lijepo, svaka vam čast. Hvala. Prijatni. Hvala vam i vidimo se sutra. Sretno, gospodine, vidimo. Ćao. Moram malo trenirati, ljudi, nisam dugo se mugo i to. Malo baciti, iz rukava džokera. 2 asa, kralj, 10 u piku, idemo u all in. I majtaj sad do ujutro ako hoćeš. Evo, Filipe. Pa, sad razbit ću nešto, šta da razbijem, razbio bi sam sebe. Pa ko nas zavadi, prijatelju moj? Niko hoće nas zavati, Filipe. Šta je to iza Interpolova tjeralica, da nisi ti crvenu Interpolovu posao? Ja nisam. Dobar, ti? Dobar, frende ko Doberman, nisam bio 2 mjeseca. Šta je reći? Morao sam, frende, otići na pauzu, i najbolji motori se nekad pregriju. Ali nije te dugo bilo i veliko zadovoljstvo i čast mi je da si me odmah pozvao na meč. Odmah, frende, koliko sam puta pitao za Mersu, moji ljudi znaju, čak sam ti jedan put htio poslat meč, invajtat se, što bi ova malo prije rekla, avatar, što mi bio u live, ali igrao si s nekim. Inače, prijatelju, sve dobro. Ovo me uvijek dobre, ali gledao sam tvoju jednu izjavu i zanimljiva izjava, evo, sad ću ju citirati. Pa ja sam davno proslavljen bio kao što je Verso, jel? Ali zamisli to, ja sam rekao to treba zaslužiti da te neko, ljudi, ovako nešto treba zaslužiti. A veliki respekt inače za cara, ja i car inače gajim. Ti si vratina, brate, bio i ostao. A, normalno. Nego neobično je bilo bez tebe ovdje ova platforma, razumiješ, bez naših... Nema smisao, frende, bez mene, na šta ću ti ja reći? Slušaj, srela mene ima to par mjeseci ljetos. Sretne mene, brate moj, nastavnica moje iz škole. Ja kažem, gdje ste? Ona meni bila razrednica. Gdje ste? Ona se odmah nasmija, kaže, di si, care? Joj, kaže, vidjela sam te kaj na televiziji, Luci, kaže, koji uvijek. A rekao, šta ću, gospođo, znate mene, malo sam nakrivo nasađen i tako mi u priču neku, vamte, tamte. I kaže meni ona, kaže, firmo, nikada više, kaže, nijednu generaciju nije imala poslije moje. Kasnije je to i otišlo malo, do 93. 4. su bile dobre generacije, kasnije to otišlo. Kaj nikad više nisam imala takvu generaciju, simpatičnost, ludilo, vamo tamo, a rekao, gospođa, šta ćete?